ngata ba dina le etsa la ka makatsa la ka ota ile ka thola mohala hala phone ke jwetsa go khole ata esele mofu monna wa mane seng itsa ke ga ja botsa gona e ka ba setso sa ke njupa hote le fula ha ile ka ga zo police station ke ntse ke la batla le ponesa le go tsa mmase ke le ne phadi ga ditile sa gwala ke bise ke go le lwa tsa ke ga mosono ka nwane mmahole modula setulo go bitinya di ga tsa khole le ana la mo jwetsa ke ga mmae o se bono se seng se anyana e bile se a behela se tshwana hantale sa go mma ditibana le ke leng khalemella bana ba batho bana mmo le bana ba tshela dikoloi ke ga tshempe togole le bona le ba jwetsa ke itsenyana tsa bo mma bona ka ofela mmahola matrafiki khopatwa tseng koloi tsa dikweta ha di tla kena Johannes ba ke thabeng ya ha o nyemetelele tsa feta tsa dikela university ne ke mohlang di tla phama ka mangata ntele di mwana taba ya lefula le di mohale a ntshaka hantle ke rula ke sedima bo matisa ile ka ya kula ke ntse ke wetse ke feta ke ga sebono tsa tu mohlamu sebono le ho bana ntse ba di etsa ba founa ke ukwa go matekati ana be ile dinywana ka ntlana na ile di sa kutwa le mabaya ba ntse ba solla le ditegata ba ntse ba go gole ata esele mo fusa itheletse le teleng khalemella matugupa ga re fiding thading khamba na batho bana ba thabetse o tshwara di 20 billion ba tshwara di 20 billion ka mabitso ba sana ba eso ntse batho ba banke ba kwetela ba ba nyametsana nna mapa wa bona khala ko saida tharona le ponesa la bolota nang ka lo atala la tla dikhathi nna ke phela la ba halele nna te ba thana ba eso ba mota ba kuka ba donta be sukhuku bo mo fiang bo mo kwini ba nna ba mana la matela la ba ka tsapa mutsuano mongale na la mbe mala wela fatse bana ba batho ba fetile di khutsana le sotho banna ba beile di thunya tsa mmuso fatse ba se ba khama le dirata ka tsa masea ba tshanyana ba eme matatsana di utlwa ntse to matatsana nkeke ba ka kena ke tla kena ha ke batla ke tla gotha jalo ka madi a bomma bona ga bone ba kana o ya dinako mmatswale a ntse a eme la ke gwagwa ka mmenna ndwata ko matsina ke kgopho ke ntate o kodua ke tsamaka o teng ke ntate mosantsi fo sopakeng tsameng re file ene wane le tanthola mo batlhanyana nna ke batlang ke le jwetse nnete go le tlhono no o bone lona bomma lona ntse ba kgona go fola laene shopong ba ile ka diphetsa nna mme o sole se customer ka makula ona sa tseba le gona botlhoko ba diphiko ke beine o bona bojwale a ntse le ge ke nyamolaile ke feteletse ke photolaile ke itshwara hampe ke a papa ebile ke a bolaya ebile ke kwata nna ke makalele bua ka mesebetsi ya ka hantle ke ntse ke tseba ga kasetena ka ke setsosa go lona digatsa ka etlile ke bina mona ke sa tsotelle ga ke foke ga ke le kekisi nyana mmeding ka go fela matekatsi a makata digoping ano le motswala pele nyana tseo tsa lona le direkisa matatsane ene nthwene anola ga se le kampane ke kontega ka teleshebe go thenthaga e ka nna fela mopukunyano o mongwe a sala o beile letsoa phatleng maga ga se le kgale mona maobanyana ke founetse ke thoba la poe kgoba ngwaneso mathoba a ga dikgotlhona ke tsena diotlana ka maphaka dishopong a magage ba tsekisana jwala ba ga ba baleile matlatsana ba sotlwa mare nna le jwale ke a makala ke bona ke lwantshwa ka batlhana ba eso ba fetotse dithotsela a ele tshwegetla tsena tsa diphakweng ga ke so kuthuna le sewane sekatana se itummeleleme a se le kgale mona maobanyana ga simonna ga go maduma ditšhabeng o na eme malanotaga sa kgaemetse sekatana se sensuela